Hano kumenya kameme ya Wero FM 96.4 niretete mutaratara iyo mwero. Ukwethira nende we mithikire kenda kumenya burabu witana mbere ya munatangazaji bayo. Kenda okungura na we talia ris kan kiwara kondiwere TV ne ku kaitene ka. Ukumekire mutandao yo Wero Digital withira wicho kichurie 10 na wawa tabionde ukethira nende ukuma kiri draw ya wichindra shopping voucher shiringi gridano na kinya withira wina kanya kakuliunga Kristo ndio injara utia Wero drwere kethira kibwithi kantuko ya Jumapili ntumirie ye iretine kambuni ya kubwithia iliyobiandethia ya Joymax Animal Feeds. Itiele ntuko mana ya thatu ya 48 tuitakithiri kithurano ke mwaka yo 2027. Asiasa mwanya barabara thirikari na rutero rega na thirikari ne bonekete kuambia kuntu mwanya na muno kirima mara kenda kuiwatira ushindi mwaka twitite yo 2027 county ne ya Meru ira ne moya county ira nene dene ya kirima mara na ina ringi kura baba inge nonekete kuambo bonene ni arega na thirikari na thirikari nayo ikamwira ne kadhumba kenda kuambia ringi kura bambere ya kithurano twitite ke mwaka yo 2027 utubodwari kenda kulaitha burabu wetana mbere ndene ya kirima ara no ntoto ngede bondire bonekete kwamba kambe bareo kinyana linda mwananchi buraba ke yantuko ya Jumapili ne tukwenda kumurika kirima kiri kikethira kikiona witina mbere kumania na siasa cia mwaka yo 2027 twakarandina kimathika urane musiasa kuma ntere chenkwene kirimi kanyatana MC wa Karaya wa Bogeta East Murigi Karinga kendo kwa Milontubo na njira ya ndene ndike tumitukuri siasa cia mwaka yo 2027 nukuona ya kati ya tumama wirane ya Meru yethire ya kiingo ne thirikari nukuona ya ka siasa cia mwaka yo 2027 ya tuma nende Meru yethire ikiingirwa mawirane ya witina mbere hita mbere kwa na batwe kiri mitandao yetu na kinya kiri SMS yetu ire 23578 namba yetu SMS itina mari nkethira nkithoma tumiri ciaku yana tukodhuranite kiri nteto cia Wero themwe kiri nteto cia Wero uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mbunge Raim Daundi na Karibembe kwa watu weni ya mabalinda mwananchi barabara di kuliunga Meru Jumapili. Mubango yo ankatha chetu kuliungire kundibie kurumetungo South Imenti. Adetri ba Kyoto ke mwingi kumembe kuwa baita na mbere ocho Kyoto ke Mwalimu Mututi Frederick Kite twa kuretere chunjike bile ke ronoro mwanya iyare oturo Teto cia Wero. Anko watu ni kiri nteto cia Wero themo mwonaitoa madhidho ni Purity Richard na ni Mutembe Edward. Mbunge wa North Imenti Raim Daundi na Rereti Ndiunga ya kia murengo yo lida mwananchi barabara rinende kuliunga Meru ntuku ya Jumapili akiwa ndiba watu weni ndene ya kaunti Raimu wetu wa muntu wari na Kyoto ke wikia Ndiunga ya waki siasa kuntuku ndene ya Mungu yo Kenya ende ya kiuria kuthire kweno kiri ndene ya ntuku kia mababa linda mwananchi pakinya tuku ya Jumapili ndene ya kaunti ya Meru raba kuwiriro kuthiatana na atongerie mwanya hareo urawari gavana wa tene wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na atongeria bangi Anthony Kathenya aina ruonoro. Mbunge wa gicigo bunge kia North Imenti Raim Daundi leo ni umirite kugwatwa ugeni atongeria bango atanira gisiasa bandega na thirikari ya linda mwananchi kaunti ya Meru kiri ndio ngia ya gisiasa ile kuligwa kuthithika muthenya wa Sunday kiumia giki. Nimeongea na waheshimiwa wenzangu Mheshimiwa Karoli Omondi Wamboka pamoja na kina Babu Owino na hao wengine kina Kibagendi kwamba wanakuja Jumapili tarehe 30 wanakuja Meru na nimesema na wakaribisha hata nilikuwa nimesema nitakuwa huko kuwakaribisha Meru lakini sio kuenda kwa
mikutano zao. Raim leo ni olitia kariba gĩcigo bunge gĩkĩ kĩa North Imenti na kaunti ingĩ ya Meru kũgwata ũgeni mũlengo jũ na kwĩyembe na wiki na bweko tabula bonekanile kaunti ya Homa Bay kĩrĩndĩ ũngĩ ya mũlengo jũ alinda mwananchi. Kile ningeomba tu watu wetu ya Meru hasa North Imenti tuwakaribishe. Sitaki kusikia kwamba kuna mtu anaenda kuwatupia mawe ama kufurusha mkutano. Tunafaa tukue mature politics, kila mtu akuja auze sera zake na tusikue kama Homa Bay. Vile Homa Bay ilifanyika ilikuwa makosa sana na inastahili kitu kama hiyo isifanyike mali yoyote Kenya yetu. Kulingana na Raim Daud, Kanyoni Mtoni kama aliditete kwina ntube na mubango wakwangaratani musemanio jo na neolitia igwe kale gutiyereki na ebate gutonya misemanio ni alinda mwananchi kaunti ya Meru. Nimesikia, nimepata fununu kama kuna mtu anataka kufuruga amani. So nawaambia wasifanye hivyo. Naomba hata wenye security agencies waangalie watu wasi fukuzwe ama kutupiwa mawe ama guns wahuni. Shauri tukiweza kuzuia hiyo maneno, Kenya yetu itakuwa better. Kulingana na mbunge Raim atongole bagi siasa benaki ya kwelingira ndebe ntere jonde ja Kenya endekere mudhi wa ntuko Kenya ni boba gatuetua leo leba kwenda. Demokrasi inaruhusu kila mtu aseme mambo yake na wacha waseme tu, watasema siku moja na waende. Wananchi watawachwa kuangalia ni nani amesema kitu gani. Nao kagitaka Raim na meneletia spika wa bunge Nene Moses Wetangula ni kugania lile ya bunge garoni ya rais kujukia baro jawandikani bwari moja TSC. Raim akiuga baro ino ataro jona Nene akwenda Wetangula mweleidi na laile na nibawa ilile garoni ya rais kujukia baro ino. Mimi sikuenda State House, so hiyo barua 10 kama alikuwa amepata yangu na muambia spika Weta anipatie. Shauri mimi na wajumbe wengi nimeongea nao kutoka asubuhi, sisi wengi hatukupelekwa. Na kama alikuwa anaongea kuhusu wajumbe wa Luhya, basi ni mzuri angesema wajumbe wa Luhya ndio aliwapeleka State House wakapatiwa. Kumamu jimuneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kadhinya. Akaribembe Centroni baweteweni ya kiama balinda mwananchi batongeretu ni Senator wa Nairobi Edwin Sifuna barabara iliko liunga Meru ntuku ya Jumapili. Kaitio na kauni baudi itie kabira mwangaza ro kadhiatana na musafara yuko aitio atongere ba Meru barabara dhuri na kura. Kile dwadiro wa ntuku yu ya Jumapili. Ibona ni itiku iru kuone ndiunge ya Sifuna bakiwa kinyani mutongere bari na witikio na utongere bwawe. Duncan Mwadhi aina chionkuluki. Ya mbeo mbele kumege mbele katikati hipa kwete ogeni mutongeri wa timu ya Linda Mwananchi Edwin Sifuna ntereshi egembe ntugu ya Jumapili tariki 30 mweri uyu. Atoto kwa Sifuna ito mukaribisa egembe Centro Pio on timu nene to ito mwendete na Sifuna to mwendete na ya maendeleo yetu yato kuenda to vijana. Nito kuwa ito kareti mheshimiwa Sifuna na nito endete Sifuna. So kibaraba muthiete tafadhali ito kuwa yonto kawira agia kwendisera akiwa iwo tureterete Sifuna inyoke thakawira atiku no Sifuna agia kana ni atabukua wanenzi power Sifuna. Mimi ndio huyo Sifuna, mimi naunga Sifuna moja. Ayuthi baibaro mbete thiri harabonekanite kumeneria mutongori wa kiama kia UMP Kagwira Mwangaza kiredio ngeno bakiuga amwe ya ashore bake na nyanya bake bandeni nuigitu bakiringithana na kugia sniper yintukira kibathuritie muno nterino cia gembe. Na kwa hivyo bwana Sifuna akaibwa no bwa yetembe no to batu anto bembe twendete peace na tugetha tumukaribishite, lakini ato tumanto moye Kagwira Mwangaza na timu yewe oya godora boyete kufuruga yembe centro no furuga nene beto be yembe centro tutete kaneria manto yau tuerende kwariana ne beto, lakini baba ngebe nyumeke onto bakawera tutena ngo abotwe bara oka guthiri benji chaga wera ari kabisa na aria kandru Sifuna imene ato monya to mwera batwe tutete tayari kusosea kisiasa. Watu rantu bako maite na to youth ko maite mama Kagwira Mwangaza ya waku no to bako batu tena imani yawe no toroere mwana to sniper ataro sniper ana toroere mwana to sniper
na remeronete twamudanirete aremoikio bakirikiria barigi bakugwata mbaru Edwin Sifuna gutwika rais wa bathandatu wa nthiguru ya Kenya na bari na gwirigiro bunene okegwa kiraithiria masira ma yuthi kwenda riu Sifuna akeya tumumenye thitu ne gundi register yao kikei na twine gundi twina maono ya wita na mbere na itukuromba bwana Sifuna ria agomba gwithwa akiyembe a support gundi giu yetu no ntwe gundi giu yetu itwakiambiriria na ikia vijana ya egembe centro akira ngodu andi vijana tutena ngozi ya kurita toria toyaendro hatuna kazi ya kufanya tuko hivi tuenenya kaos tutonenya auto support lakini tuko Sifuna huko magarika na vijana nkiripotera Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central mbeta wa Duncan Mwathi. Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki akiariria atongoria bo matura ba kiama kia UDA thokone ya Chera na meneretie bunene mutongoria wa kiama kia DCP Rigathi Gachagua nikira kuwa kakubirwo Ruto na kindikiru ritho kuringana na Njoki kindikini wa kubatara kanyaka utongoria hari munini wa rais ndeni ya mongo yo Kenya akinyile kirima kitebati kwa thokana na kiatura kire amwe. Nicola Chabari aina ripotie. Sisi kama watu wa mlima ya pande hii aswa Tharaka Nithi tumesema Deputy President wetu wanatosha kuwa Deputy President mpaka mwaka wa 2030. Hiyo ndio tumesema. Rogamo gwekanirwe na atongoria aba Tharaka Nithi tugo ya muthi ntere echachera na arangavana Muthomi Njoki akurikanite na akirindi ikia anto bayundie na kuthina mbe na kuga ate munini wa rais Professor Kithure Kindiki no kubatara gitini giki na utietigiria mtugongi aomba kwithirwa kiucha giti giki tukubangira wantuko tukubangirwa tukirete na baria Kisii gavana wa Kisii akalungama mbere anja kongoture tukwenda giti giki agiti kalire giti kalire nuri ogwekira gutwekira karari zo gwoko ngo ndio giti giki no gutonia ata yani dio tote antu wenu niwe muntu leo umuntu twana kumera tore uko kwamba Kithure Kindiki ina mwene na nduga no oriku Deputy President wangu anaitwa Professor Kithure Kindiki na president wangu anaitwa William Samoei Ruto. Tunajua rais wa Kenya ni nani na makamu wake tunajua anaitwa Professor Kithure. Sasa iko wageni wengine walialikwa pale ndani wakaanza kusema wanataka maneno ya power na wakaanza kusema huyu kiongozi wetu Professor Kithure Kindiki hafai. Tunataka kuambia zote tukiwa pamoja Kindiki anafaa na ndiye naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya. Munonkoroki Gavana Njoki nareganite na rwarira kuga ati kirima ikigokanwe rutere rwa West na rutere rwa East no ntwariuga kirima ikimwe na antu babatere kwithirwa bena urumwe aba Mount Kenya na kuthina mbe na utijana. Mlima isipasuliwe kwa sababu wale wanakaa pande ile ya mlima na kingine wakaa pande ni watu wa mlima moja. Na wakati president aliweka wote pamoja kuanzia Nakuru kwenda Nyandarua kuja Laikipia kuja pande nyingine mpaka Meru alionelea yule mtu anafaa kuwa anarepresent mlima katika pale kwake akiwa deputy president wa kutoka Tharaka Nithi. Ile tunataka ni kwamba wale ndugu zetu wa pande ile nyingine ya mlima waheshimu president choice, waheshimu the deputy president vile tulikuwa tumeheshimu deputy president yule alikuwa ametoka pande ile nyingine. Tunaomba wale watu wa West wa support kijana yetu Kithure Kindiki aendelee kuwa makamu wa rais. Akirikithia atero aria arwa mutongoria wa kiama kia DCP ro kuga ati akathi na mbere na kurugama gite kia urais ni ndeto cia urongo no ntu tayari katiba itigwetigiretie. Huyu mtu ambaye anaambia watu wasikize kwa masikio pande hii, nilimwambia kitu ya kwanza hata simama kiti ya president kwa sababu katiba ikubali mtu iko impita simame kiti. Si ni kweli? Saa hii anataka kuweka Wakenya uoga, kuleta furugo, akisema kwamba ati kura za 2027 zinaenda kuibiwa. Unaweza juaje kura za 2027 zinaweza kuibiwa tukiwa 2026 na bado watu wajajitayarisha, wajazuia kupiga kura, unajuaje zinaenda kuibiwa? Hiyo ni kuleta vurugo, kupatia watu uoga kwa sababu nataka uchaguzi isifanywe ili aendelee kupora watu. The Kenyans will go on the ballot in 2027 August
to go and vote a leader of their choice. Kama akona woga ya wale viongozi anasukuma kwa sababu yeye hawezi simama, atoke, aondoke, wawache uchaguzi ifanye, kwa sababu wenye kupiga kura ni wananchi wa Kenya, sio viongozi. Viongozi pigiwa kura. Mbere ati arutha mucemanio uyu wachera Gavana Njoki na kuwatanirete na atongoria bangi kuthi na mbere kuruguria thoko ya Ntere cia Ndagani. Almost on monthly basis kuona wewe kurutwa pesa cia cia budget kana ni kurutawia no tole nyuti ya bado budget wako beare bio ya kurutwa. Everybody must enter the market and sell from the market. Kuma chukega Magombe, Peter Nicholas, Chabari. Siasa cia kuyania Kirimara hitie mbaro yo kinyamuthia siasa bamwe bakioneka werune kwendekethio ntubu na bangi nabo bakiriana na buo Meru hiri imwe ya county riri na ringi kura baba ingi rutero Kirimara ringi kura pathengerete ukinya milioni 1 nionekete kwa mbubu nene mawira na ya Rais William Ruto yakioneka kumurikwa bunene ni akari na kinyare yani bawe mwandiki wetu Antetori Mwenda na ukwamile na ndene mantu igiro no rokwaya nuko Kirimara kiriaro ya siasa. Ngara mathabu ya kiama kithurano meanka kia ABC mwaka 2022 Meru County ni ari na ringi kura 770 na bele na yara 39 papa ciandikithitie ya ringi kura. Namba ya kura cia Meru ni irigiri kuongeleka kithurano kinene kia mwaka 2017 namba itete na mbere kucelia atongoria mwanya pareo bathirikari na bauregani. County ya Meru weye ni imwe ya county iria itongerete KNGDP na ara county ya Meru iri namba 5 iri na bilioni 525 gatanta inyanya. Namba ya ringi kura pa Meru ni kuiletia atongoria mwanya rĩarua muno Rais Ruto kwithira kinyete Meru na yanero mawira ne kathumba ya mirandi ya weti na mbere. Meru, Embu na Tharaka Nithi hoye! Kuri tariki 22 mweri wa Januari mwaka uyu 2026 Rais Ruto akinyete kienine kia kinoru kia mubango ya kuheana mbeca cia nyota na yabaire ya kariba Meru wirane pa kuethia Meru City. Na tumekubaliana the next city ya Republic of Kenya ni Meru. Sindio? Mutongoria wa Nthiguru na baire ya kari wirane po babwithiria barabara ya bypass. Hapa Meru kuna barabara ya bypass hapa. Tunataka hii msongamano iko mingi hapa kwa barabara hii, iko msongamano kubwa. So tumesema tunataka kuweka bypass na tuko na pesa shilingi bilioni 3 ya kuwajengea bypass. Ate kula ni ndarasa ya Nithi ila wira yake ya kurura wako kwayo rungurwa mweri yomwe. Hapo Nithi Bridge imetusumbua. Sikizeni. Sasa contractor yuko tayari. Mimi nakuja na contractor hapa. Maybe in the next 1 month ama so. Ama nikichelewa kidogo nitatuma huyu fireman akuje. Si ndio? Hiyo bridge tunataka tuitengeneze upya. Tumeweka pesa bilioni 7 ya Kenya ya kutengeneza hiyo bridge. Rais Ruto na arerire kwa ramoko barabara ya kuma Makutano kaunti ya Kirinyaga ikolokera mutindo kangangi mwanka mawa ireye kenena ritora kimoni dual carriage. Tunataka kuweka dual carriageway kutoka Makutano ikuje Embu, ikuje Chuka, ikuje Meru, iende mpaka Maua. Mnasema tujenge dual carriageway ama mnataka kutembea na hiyo barabara vile ilivyo? Tupanue. Yaye karika riwa tongori bambirite wituria bamwe bakienda Kirimara kiathuranwa na bangi bakiwa Kirimara kitibati kwathuranwa. Enough is enough. Minister Oting'o wa Mwenge Geoffrey Ruku kokaita karaja na ariete akiwa kaita igakinyi Kirimara kwathukana. Zile department no zile ziko na mafuta zile za mtamu za taifa letu la Kenya. Rams and Ausi PS Inga kutoka kwa Kenya. Ati sasa wakati William Ruto amefanya hiyo yote, bado tunaambiwa serikali mbaya, bado tunaambiwa mheshimiwa William Ruto anachukia jamii ya Mlima, anachukia Wakikuyu. Ati sasa ile tuko na nayo moja, ile ambayo tunajivunia sisi watu wa Kenya East, kiti ya rais ndio tunatukana kila siku, tunaitwa majina.
Mĩario mũnini wa Rais Kithure Kindiki arĩa nene nio akiaria arĩ kanitha-inĩ kaunti ya Embu tarĩki 19 mweri wa mwanja mwaka juu. Kithure Kindiki na ugerekere mara kitibati kuathuranwa. Kwa sababu mimi natoka area hii, mimi sitaki jamii yetu itengane. We are one people. I don't want to see our community talking in different languages. We are one people. Yes. Sisi ni jamii moja. Na hata mambo ya siasa, sisi watu ya area hii ya Mount Kenya, we have always been, we've done a lot of things together and we have a long history. So there is nothing that can divide us. Nwa akiaria seneta wa kaunti ya Meru Kadhuru Murungi ari kianine kia kinoru mweri wa mwanja mwaka ujo na gwire kaita igakinyi kiremara kwathukana. Ata tole a Meru tutwire kuige kanto bara bena ara rongerwa kirema miaka yonde. Lakini nande ibatu taterete nonto muntu wetu Kindiki na yarudhure deputy president. Ibokwarawa. Kwa hivyo sasa mlima imemea. Mlima imemea. Situpasue. Mbunge wa Imenti Central Kirimangoshine na ure kirema kitibati kuathuranwa na kuongela kuwa migambo ya ruko ni ya wewe ngwa. Uge gutiringe Mount Kenya buri kuthire gwatene this time round. Non tubatwe twina deputy president. Kinya 2032 Kindiki na kwenda Mount Kenya gwatene onde. Itukwenda twithira twitenie twi team. Kiuria kiria kinene kirio ni ri kirimara kikia kuathuranwa Mount Kenya East bagagunika na mirandi ya weti na mbere. Nyinyi nani? Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Raymond Mwenda, Garo ya siasa, Nteto cia Weru. Ibo Raymond nani kuma ki Nteto no to kuria no kona yaka. Kwa ya nuko kirimara kwa tuma Mount Kenya East ithire kiona maendeleo kana witi na mbere kulukira mutambo yo Facebook kwena waithaka wa Yesu arua Mount Kenya can never split. We have no east or west, we are one community. Sylvester Chabara kawa as existing unit spanned in development so far sema hapana. Na Pilpan kawa even if it splits, Kikuyu alone makes 75 to 80% of Mount Kenya and still remain Kenya's biggest voting bloc. If the Rakanithi, Meru and Embu continue electing incompetent leaders, no development will come there. Kindiki nor Kalau brought development projects like roads, markets, ICT hubs, university funding, water projects, cooking gas, free shopping, etc. But in Tharaka, Meru and Embu, it gives people 2 kg of unga and a kilo of sugar. Matumbe Mutonga kawa kabisa, we have been underwritten for long and it is time we get our share direct. Kome Pizzo wakawa of course wametuzoea sana. This time they have to respect us the way we respect them. Michael Karani kawa ipasuke na kama si hivyo watuambie where is Mau Roads or dual carriage in Mount Kenya East. And then kwena Dennis akawa kabisa mlima ipasuke sisi ni East na we are the windward bana. Itara mbere kwarania na batu wetu ira maoni yaku ukiakwithira nkirithanwe ya watura kirima niyo yatuma Mount Kenya East yithira ikiona witi na mbere tuone kanya kambere kakunoka twicokera ni rono rwankatha mashinani. Nandera ino mabati nenikita maguri obwega aragage that mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah.
kwa kibanda na nyumbani, anywhere. Hey! Tunalea premium, tunapika na Lea premium, tunashiba na Lea premium, unga clean, unga fine, very nice. Hey! Anywhere, anytime, enjoy Lea premium. Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Yetu Sacco nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratuhejene na kiwango kia munganajo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya Yetu Sacco narua ugure shares na wikage mutithu waku kenda wonaga maketha urakubatere ni untu bwa nteto nkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwangirwa turaro rya kwena gwe. Yetu Sacco, your success, our pride. O mwana nevero arena kiroto aja skuru ya Highlands Group of Schools ituitikagia ate gwikirenya kithomo kia mwana oku ne gwikirenya rujuru wawe kinyankuruki irasi bieto ni bekindenjeto arimo beto iba kiwango kieguru na turi na ngari kathomba injaga cha gukamata ana na riera riri yagirura kuthomera aja turitanaga na tukathondeka atongeria baruju ituwezanaga kithomo ge kiwango kieguru kiri mathomo na mantu jange ome ya mathomo gutigira ate arito iba gukora bwega na njera chionde ujukania bo September ibwitite na mbere kiri campus chetu cha Kinoruna Timau. Ringira Meru Campus kiri 0791200067 na Timau Campus kiri 0720411554. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ne mutujo nice extra premium. Mutindi je na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers moya. Mogori wa kinyandu kene etia mutujo nice extra premium. Nkima ya mutujo nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri mututu jonge ne nice extra premium kawe na kiuria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ukweli siri ni nice. Si nice na nice extra premium. Yay! From the grandest stage, the badges change, but the passion remains. It's a special goal. Cometh the hour, cometh the man. This football is from the heavens. What a story this is. 10 months of drama lie ahead. The stage is set. The best football on the best football package. It's on GoTV Super Plus. Dial *423# to reconnect today. Magaraine ya kirema kia Mount Kenya. Raha Premium Kavagara na Raha Premium Ngano ndio kibuko yao. Emelok na nana lelelek yara tanale. Nikanoru kandi kijira niveni zinguru. Anela takage kana na nkero kerenja sietu. Na wakatika na kilevan vanti ya Kenya. Igun agenge en member Kavagara Club. Gutigi ntukingi kiretaga nja amweja murojo mudhongi jo mugatejo didetyo bwega ntuko chiondere ukiri nitunyaga chai na mugatejo didetyo na wendo bubu nikyo gitumi achiari bonde beti kitia mugatejo mafuko bread tutambia wendo na rumethene chietu kumakiri mafuko na mugatejo white jo brown jo mafuko sliced kadogo mafuko brown bread sliced county fresh kadogo white kana toasty premium white bread kiri skuru chietu mikawa na guntukonge kuunde
mafuko ikuwejaga mugatejo gitangika na sliced oreo kwenda wona waretera nje ku mugatejo mafuko ti mugate akiuretete indi uretete wendo utugi na nkero cha kurijaniria na ntubara wendete buru ni untubonte tonkurukika na gwika oda turingire thimo kurukira 0722-872-315 mafuko bread, take pride in the bread you take home. Kwa garukire utaka kanyakika kathongika wete green yenyange karibuni ala nontu mathaizetireri na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria ile kama yako kuigua Kario kangentere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nyongo eterete au bebe mpimelo ndugela nyomba etere kariojo tuwa ndumekaire ete modugi ndoka imoduyo ko yotumelete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ena vitamins ena minerals teno kwa tukarania wa nyomba hiyo zuzu nane natosa Afya Plus anki nenye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntima etingana tembea kwingi nikuona mengi nalo to ya kwanyange na nyoroka tona bi Afya Plus nacho jumuto motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe nukuthugania gwita sukuru kienda kuthomera ndagitari thuganire gikeno gia kuja muritwa sukuru ikumenya gwitana na kuonania mantu tariria yukurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya undagitari yambaire na kumenya programs iri gwitania na kirio kwenda cukuru ya undagitari ikuonia rito gwitania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigitwo indagitari utekucetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nontu kithomo tikuga uturo bongia bukarungama jata ijokethera aja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jo kenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus njeru Nakuru nontu bwantete nkuru kituringire thimu namba 0719-223-223 Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Bueno tubete na mbere kurumira nteto cia weru themwe nyadikano tukwaru arekiri mubango ya ro siasa turariria ndarano ya kirimara Dwari Weru TV ni watanirite na kambuni ya weka muthitho yetu sako na kinya ya kubwithia mutu ya Joy Millers ndarane bethirite bakilungira ikundi bie kuruntere cia mitungo kiri mubango yo nkatha cietu ekuruba baraba ituritie na wingi ni bamukirite mataro ya umithio na kinya ya bata kinya ya igie njira cio cikira muthitho na uciokiria kingwicio ni bamukirite kinya mataro ya igio rui baitumira mutuku makiri kambuni ya Joy Millers mitwira kinya iri na leu embea ndene ya mwiri yo muntu mutugikare aina nteto na njire ndiku amama yetu sako kavagara ni makena wa materi kuma kwa Weru TV na FM ara muthenjwa narua kambuni iji kugwatanite na kambuni ya Joy Max na yetu sako kiri mubango jwa nkatha cietu mashinani nteresha mitungu ara nkatha iji ciekuru bethire bakiamukira mauritani kathumba mbere kuma kwa yetu sako mauritani jeigi gwika muthithu no kegore mumeme otagola tushia ito tugura tushia twa yetu sako dividends the highest 19% 19 gutesa kwengira rate hogu wina ngirije ya magana jatantatu aki we mumembo rungamio no komba kuzukia medical cover irogeta yo sibitari weja tugateka value ekwe ng'ombe twakwira ng'ombe ku ina value mbesi iji twakwira
insurance yeku ng'ombe ingiri 1 ingiri 2 ingiri 3 the minimum amount tombo gwetia ingiri 3 o mwaka bese sekithando kwimbike yetu sako ogwitukorenia nagwe kuma we member kuma wega kenge nande okukura ninde onogoka sore mwathani eringari kenjeu ugite oni jamunene mwekurokwa ing'ania kamwekurokwa akauga oni we murume owe kiambere o ke 800 o mwaka tukareta ngiri 50 ikezo tweka ogwe noreketie kuga murume okwing'ania njeu tukeja kumiuga pore na mbio ngiri 100 nega tweka nozo kiria kamendiko karatu ugire no ambereria mbere gukabira mbio gukabira mbajua iketherwa ndene medical bando ina ngiri 50 nginojo akomea akeja akauga agwika ngiri 10 akaunti ne thabu yetu irie mwana ou itiara na inyate ongerete kingi mwana ojo agikinyia miaka 30 kuma nande nwije akethire na mbecha ing'ana ngiri tia we 10 ikethira yetu sako etiarithitie 381,158. Kambuni ya Joy Max kinyayo ni uri na kanya kwende mitu ya wethatu na kinya irio biandithia na nkuruki bethira bakirita na ikuruba uria bomba kurithia ndithia cio cikethira chiri na kiguni kiribo Kavagara Mutujwa mbere ni mutujwa premium Kavagara ibangana baijera premium Kavagara aja no waonja kanaruma mutujwa Kavagara ijo dongi mono togwate wau jokere kana number 2 ni mutujwa mbio jwara premium kachapo no uraruma chapo era premium aja ngoje tagwate Joy Max muivoko no kongwata Joy Max muivoko ni kamutubado mbako thoke gwataka kindu duka ichi aja mitungu utaipata kila mahali na bado ni kuma kwa Kavagara na nkuruki toita mutujwa junde twathia mutujwa nkima twathia mutujwa chapo tukachoka twakuthitheria mbio mutujwa ndithia no kongwata kwa sababu tukilisha huyo ng'ombe venye anastahiliwa inamaanisha kwamba production yake itabaki ikiwa nini ikiwa juu sawa sawa. Hivyo ni kumaanisha kwamba ng'ombe wenye tuko nao hapa they have a potential ya kupatiana madhiwa mengi. Kumakiriba mweba ekurubethira bakionene keno kiao ni mubango juu na kinyaba ikena ni kuamukira Mauritani kumakiri kambuni ya Joy Max na yetu sako Oni ntumirite irio bia Joy Max na ng'ombe niongerete iria kuthoma mandu ma yetu sako na kuthoma uria tubwirite kurithia na kuthoma uria tubwirite nginya gukara ta ekuru bara betu tugurite ng'ombe iturithagia irio bibia Joy Max tiu ekoro ng'ombe cietu ni karabwega mbeca cietu ciajira yetu sako karoni karia tweyagwa ka maintenance ka school fee iketherwa karibwega turande na account ndene yetu sako na mbendete mbangi umuno nuntu ngina barabeja kwoja mbeca batweja ironjo twothinda gwikia mbeca nkubona unbithaira account ekwele yetu na yetu ni njega mono kaba yetu na thank you nuntu borugurila nela account ntoro tumira Kavagara kuma kaikueja na noko ngatumaira ni kuma Kavagara za ne onduga ngora 5 kg na tureja inya tutithiragia biumia biere tiga ki Mauritani ekurubani bori na kanya kameshetho kathumba tagushinda na kuruga nkima na chabati na kinyandrwiro mwanya rulero rwankara na gishiko tukwa narwa mubango jo ankada mashinani jo kinyete nteresia mitungu kanisa na MCK aratogwatanirite na Kavagara amwe na yetu sako gwita nambere kwithia tugiukiria ikundi bia ekuru na gwita nambere kwithia tugitane ekuru gweka mbesha na gweka mirire mega kumenyera ndithi ciao ira bethagira bena shonde nenja utigira ati nja onde ni gwita nambere kwithira giukira ke report rande to shewero juma rea kwari eto ni motuge kare Muradine mwanya kauntine Embu watimana na yuthi akuru ekuru na nduke mwanya bonde bakienda nende watata kenda bona
Kekwanĩria anabo irandine ria kanjikero icio mbunge Kimanyata wa trimona na nkatha ciekuru bara batura maiya na kinya kuyire malori na neo hanabo bare ya na kuinyontora kikithomo baingi baekuru bana single mothers na baingi te kwenda kuo hende bachiethirite anonto bo kuthwa ni uturo. Mwandiki wetu Anteto Rita Mwaniki kuma Embu na liungite marandine ya na kine chunchike biele kerondoro mwanya iya ria uturo. Thiine wa gicunji gietu gia kairi muthenya wa munthe iguru ria ripoti ya mwanya ya Kware ya Kanjikeru iria mwena wa Carolina ni tucererete ekari ngurani aria maturite ukuve na Kware ino na matwereithia mamwe mathina maria mamagumagira. Mieke ya mawira bururi-ri ni nyiviririte makiria na uguo andu engi makaurira wirari wa njara. Wira wa kuvura mathiga Kware ugakorwa ari kiguni kuri andu engi na makiria atumia na ayuthi. Ni wega Kware ni itethagia andu aria maikua especially ayuthi makagia wira na makona mbeca cia gwitethia wa muthenya na ni wira mwega we tandu ni irakirite employment. No ati andu aria maturaga bakuve na Kware ino magakorwa na thina munene kumana na manegene ma mbaruti iria ivuragwa. Bishop John Ireri Kiringa ni umwe wa ekari aya uria nyomba yake yanaturwa mabati ni mathiga mama ikainainua maita mengi na igakorwa ugwatire wa kuomoka kumana na irima inene riria ritigetwo vuva ya nyomba yake. Kwi mbaruti imwe marekera ukethera ni mekera mbaruti nyingi rita rimwe ukethera ni cia inainia nthi ukethera nginya nyomba rimwe ni iragia miatoka. Koguo ni tungivoya marumirire watho wa NEMA wakorwa ni mbaruti gwi kiwango kiria ikagirwa ni getha ndikakore ni iraturanga nyomba cia neighbors kana cia aturi ya area iyo. Kwende twanenda kuvitania nao muno no maringite nyomba yakwa maita wa mairi na tiko twavitanire ni wera mundu akona tako uramuvitiria na ndio nikio vititie ni gutura nyomba yaku mavati. Wa uguo ciana iria ciukaga na ciari ao wirari uyu wa Kware iri ugwatire wa kugwatwa ni mirimu iria yumanaga na rukungu wa vamwe na ciana ino gukorwa matiragwata mathomo maria mavatie. Marauka kuthukuma Kware ni marauka na ciana cia ovo. Koguo no amburie chief etikire ciana ni ikorwe iye skuru ciana itikakorwe iye Kware itikarutithio wira wa kuvura mathiga. Na nyingi cia cukuru ni ciuririte vau misi mingi igatewa ni atumia na athuri tondu ruku Kware kwi mathina mengi muno mamonekanagira ku especially ta ciana icio ciukaga aciari icio maukaga na ciana ku Kware maukaga na ciana na mauka na ciana maima magiwa ku india rumru ruonde nimo manyunyaga na stiuciana nyingi kora tuni irarwara na ikakandwa. Marima manene na marikiru maria matigagwa vuva ya kwenja mathiga mama igakorwa ari ugwati munene kuri ekari a mwena uyu wa Carolina. Ino ni kuona makoragwa marikiru muno na mesura mai vuva ya mbura no amarete mirimo undu umwe na gukorwa no matumike nai ni mitoi. Kwina turima turi twa vuva kwina Kware ne mundu ucikerete kwa Reverend Bishop Kiringa ni mona Kware nwi kamukinyira gwake muci na tutingera kuthika andu makiurira vau aya ende kwa kambura rere teno kwirwa ni erudino yongete nitukwera nabo bakiwa bena charity munene muno tondu kuni kumai makagitao magekara go na mekara ko wagini nguru gaciaragira no karo de Kware ukaje vuve ya Kware yo vange nabo babenjetwe ni mai mari guo mambure ya uriete na kwirwa tema veu tuando ndingime kuri mundu ngigwa urete ukuwa na ura kwa kadi kwa agaigwa taku guthe mundu ngimenya tondu taimo no kwa imwa tuire tutwe na mavuno wathi korodia mundu mwana iko atina mwana we never know kwa guru emwe tukwenda ne challenge mwe kiwede ne muno torinde mai magesura vau na nukwa ni barabarani anankwende na thina na mundu nganda kumuraga ningimungiako tondu taru mai maikate na mekaite bandu mate kuthie tusirate kugenda na mbere. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu Mbita Warita Mwaniki wa Musiri.
Mwandiki munene kiri ministry ya mantu ya nthiguru cia ome Roselyn Njogu nekite karona ikundi mwanya kuma ntere cia maili 10 icio mbunge Kebore na arariritie Mirandi Kathumba irekire wirane boko baingiria hawite mawirana yau yonthe nende ni mantu akuthiatira na akabaingiria yarewa mona kubarita kiri thina ya ruwe na kubarita kiundune na yukite kanya kau kuringira ndebe Rais William Ruto na munini wa Kindiki itaririe mero ikethire kiguneka bunene kumania na bokwithira bari thirikarine Gakimutegi aina riboti. Mwandiki munene wa mantu megie wira cia nthiguru cia nja Roselyn Njogu nariongete maili 10 kuriongera ikundi mwanya mwanya kaingoko barutana mantu mawira cia thirikari na amwe na arito bachukuru mwanya mwanya nabo bakithomithio mantu makoni ukulima maju na tukwaria mantu ja maingi sana na community rere aja ujo mantu ja opportunities kana pesa mfukoni ore antu ba beve na inyantu ba gukura kidogo ora bomba go tap into projects cia thirikari kenda bomba kuthobena pesa mfukoni tukuthithia training ya aritoba Meru National Polytechnic na Kirua TTI in preparation of mkulima maju project ire ijite October na tugwitikaneria na community iji kenda tumba kwithira tugitethana na tukitetheka we i projects ire cia thirikari cirio tukarendene ya thirikari riuga kethira kwe mwana kana mtu mwithi tutonyete TVET atonye TVET na kwe TVET kila mahali kenda omba kuthithia course naona skills naona that certificate kenda omba kutonya ngu na Roselyn akuromba kari kuwatira muno thirikari nontu pa mibango teno yenio ya gukiria kithomo na mibango yengi Kathumba watu wetu ya Meru nande tutwe riko ndene kana tutwe mwikone kana mwikano mwana ore withairo ari akwe na ngina akiruga na ura tukuga ni batu ja community ya Meru twendene thirikari na tukauma nontu itwe turi mwikone ka twi mwikano ne wauga kenda tukethera tukicema irio biria kana into biria bibiega thirikari ikuthithia kana kuruga arito barabagunikite na kithomo giki bachoketie nkatho cia mwanya na muno bakiromba youth twanyata tutumira bagatutumira bwega it encourages other leaders bombe gutumira government resources ko mobilize youth na ko empower for these opportunities it has been a wonderful experience for me. Hii mambo ya kulima majuu ambayo we know that it can be something yenye inaweza tusaidia in our lifetime, pia tubadilishe maisha yetu, badilishe familia zetu. So it's like for me, your chapter, that is your thing, I want to appreciate her for that. Siku ya leo tunaweza ambia vijana wenzetu watuunge na wachangamkie hizi opportunities waweze kupata nafasi kama hizo. Vijana hapa hizi Kenya wanateseka na kuna nafasi kama hizi. Nimeona serikali inasaidia kupata hizo nafasi. Kumage shigombunge kia Bore nkiripotera ndeto cia Weru niukambitaga Kimutegi. Athetri bakio toke mwingi kuma Embe South batongeretwe ni Zakayo Imana ne bachietitio kuruira anocho akioto ke mwarimu Mutuji Fredrick Gitiye urawirikana kuorowa na nyumene mude yoawe utirimo mwithone yo nyambene bawite kuthikwa ko mwarimu tikwo muthia yo mucwira kioto bakiwa barabonde bakuringanithwa ne kukiawe no mwanka bacemania na njara ya watho tibori tikinya mabisa baraba kubwithio chunkundi utira utiwe batia nyuma bonko kwetanelwa nontubo Dennis Mugendi na Anteto Nkuluki. We meet again, Frederick. Kinya kethiro mwarimu Fredrick Gitiye na rathikirwe bari ateteri kioto gicone kyo bunge kia Embe South bariuga batekira no bagietana mbene gwitia akimwanka baria bamuraire na gucuria mwiri jwawe mwitono nyambene bekirwe mpene watwika tiu bakaruria maandamano ingwigwa tuinyelekete sana no tubo twi mutano wetweteye na mwana na tutiete itarera ya muno na birankwenda ke mwana eteye na akiyeteye thiatia ipatikane yonekane no nto akiyeteye kya kura kinye yongete thiatia na yaura tukethiatia tukandamana manto yayeteye akareka yaurako yaurira ngoto sulikira mwanka akiyeteye yoneke paraboro ereteye bae kwendene kenda ongeateye okwa kwa meatoke yokira ya wendeke mati monde kumanto amuo mutatesi wa mwana sikinya ninkona the
Watu bara bora ne nego na watu na kendo ne bunzo kere ando bange bate ya kuthi mando irenge no ndo mundo na ya mundo moyo imorungu ake na muri kuna wali kwa mundo justice yo mundo ni mundo na tuana imuntu wena mami wo itokoromba mante friend ya kaurira itonde no ntwara ari mwarimu wa sukuru na tanana ari mo ibakorera mante onde ya friend ki te ya babo ndo mbe woza bayusika bae krompena toyeta mena mbele kuanda mona toywa ete ke mwana weto no ndigirite ntuke muchetho kwaria na kurindwa boletwo lelito bameneretie rwangi rwa usonkoni ni ntu bagutantira niberite kinyamubunge Njompo mwiri yasumirie otatongirie banki nikenda aki ionekana uwanja nipo ngwete sima nonto MP nonto nori tangu na ngwana no agete kanyumba kamwe lakini sikuogopi nje ya mwiri na tu anto bembe sauti tutukira bwana jodi bwangwere nomba ilepo ya ponka ukya oni benda wekiro ya Subaru no ntaka moto Subaru benda wekiro ya Subaru nkaijwa akwere bwana jodi po oe kango kwera tu okira nante mwiri okasi botanu weyeye daitari areri pase yo muro yaro torawera bakatha yora kwiza bange na itoria no ndo utemanto yakabua ara Victoria tokandamana arakomegwo kete ya net mwana wetu atenta to nyinge tokandamana no tokona kura kiza bange Dennis Mugendi, Wero TV, Moshine Omaua, County ya Meru. Mucio mwanturene ya Kauro sub-county ya Kajabake Mudhambi ni utina kieba nyuma ya mukuru wa mucio wikiro mpene na uturo kibungo kemeri thatu nyuma ya kubatikana kibwithia nchobi ndeni watho na nontu mwoni kinyuru ateo na kimwe mwekuru wawe na woro twiri aitwe ethira eto uturo bwawe na nendi utiana boba thatu barani ba miaka 16 na kenda batino wa kubamenyera na kinya baramo no soka skuru kirita mithatu skuru ire kuruorwa Martin Mwambi na utwaro nuru rokieba Torani akauro mbari cia Kajiambaki uandia Muthambi kiri gicigo mbunge kia maretigitwe na kieba methori wantugo kathumba tugo inya muthenya we mundi wa bakirikanaga kwa mukuru ntwiga na mwekuru wake Christine Gatwiri rukiri thaa ithatu ciara ndaringirwa thimu ndelwa mami wakwa atio mitino yambirie ntugo ya Jumamochi kiumia kithiru Gatwiri ya kwithirwa kwirite nyomba gwake ntugo ino mweri umwe na nuchu nyuma ya mukuru wake ntwiga kuthaikwa no ndegwire mwana wayo wa class 7 akiugaga mbwe manete athiete gwita musolo wa baba wae ndamuria na ati ambira ni mami atonga mami wae egwa atio ndamuria uma ati ambira i mami atio kuringana na tori Gatwiri ari kwa mwekuru umwe nturani na arabera atega gwa bwega gugikiarukirirwa Jumamochi yarethirwa atari moyo gutigana bathatu bari rungu rwa mianka 14 na batari na mureri ni gukwirwa kwina thina muno ya twana tuu kuona ona gia kunywa kia gukunda na kanywa kao kwa gutitwiromba teromba tukiriragira ngabanu wetu muromi njuki muromi ni tugugwita ukagikara ni giki kia Jackson Twiga aria mwekuru aetitwe na we muraike uke ututererie tumbe kuruta mwiri mosari na nikenda tunogokie muntu wetu gugitwigigaga Ntwiga thaikirwe ikuruga nchobi ndege iwatho aritu a chiringi 15,000 kenda kuma nchera kana gutumikira mieri 3 na bwaturi bakirikanaga gwa Ntwiga ntugo kenda gutigira bakubanga mathiko ende kuma ntugo ya Jumapili chiringi 1,000 kinio bakuga bachangite nena nindie na mweri umwe na nusu county Tharaka Kathwana na thaino mujie gutiwe yo ni twana tutigitwe ona twana tuute tucoku cukuru tina nene muno eguru ria twana tutu no twana tutu tutina juju tutina anko tutina anti ni mwaluno wao munene umukoloni wo kubateria na rumo kulaja bwa marima ezite nuntu bwa olukile rombare atori bantura ino cia Kajiambaki na ntura muturi kiri thirikari
kumenya bura na baba bairi bakathiyanga na mbere kuona mureri gucoka cukuru na tigo gutetheria mathiko magina gatwiri. Na kuna tunalilia wale wote wale wa serikali, ma MPs, councillors, hata kitole kijike twana na tu tusubulikelwa nonto tote sukuru bongiomba gututereria twana tu tukerwa twe sukuru ni wega muno nonto kwina twana kwina kana kena kukakuonania kena round miaka 10 na kau kangi ni ta mugwanjogu na ni kana gakaire tu o kale gatiumba gwikara gonka gatina mujiari. Nkiripotera Ndeto Chaweru kuma gicigo mbunge kia Maraha, mbitagwa Martin Mugambi. Otone kanya kangi kakuno katwicokera nirono rukinyamara kerui nduire rorera. Passionate about healthcare industry? Join Jordan College of Technology School of Medical and Health Sciences, which shapes the next generation of medical professionals. Choose from marketable courses like nursing, mortuary science, orthopedic, perioperative theater, caregiver, dental assisting, medical engineering, nutrition, healthcare support, community health, science lab, ophthalmic, and more. September intake is ongoing. Visit us at Jordan Towers, Thika Town. Jordan College of Technology, the best technical and medical institution in Kenya. Usionde iji na singo kusia mwarijo mwake bahatu igusenga na kuoreka buikonora na mbesa mukone ija tukonu orimi kinya ng'ombe rero teria lita 35 iri ari urondira ng'ombe mwe munyanyo kwa tuite maguru nkuniene hai no tuitire maguru nkuniene nukone iji itena kinya nkorokie mwarijo mwe na ikendwa na arua na mwarijo mwake tega nkara tega nguku itwethe ogatweri tega isuitega pera itupatusanure we tuchanure nitobu wende gukura kirurimi na mbecha itonye mubukone jwaku tumira Joymax Feeds kirengoko ng'ombe ngurwe na ndithia ingi chionde. Joymax Feeds kuma kwa Kavagara, chaguo la mifugo. Kithomo gyote ni kinjira imbutho ya kwirungamira. Nkabone Technical Training Institute ni kuritabu nene na gutuika ya gwitikika ndani ya Kenya ni unturitani butethira ira kirasini yaki. Burikiri workshop na iwanda bietu na rito ibaritana gajara jongoja kuendeka nthigurune. Turi na workshop ya Kinandi, aritani betu bari na umenyo bunene bwanguge na turi na riera riri agara kuthomera. Intake ya September 2026 netete na mbere. Igwatire kanyaga kosire urengienda kuthomera na arua. Ni untubwante tonkuruki turiungire ofisine chietu kana uraithe mutandao jwetu kana ututumire email. Nkuruki no uturingire thimu kiri 0719186814. Nkabone Technical Training Institute, skills for self-reliance. Welcome, and I know you'll find a place for you to get a skill. Get your Azam TV decoder for only 1,000 Kenyan shillings or grab the decoder plus satellite dish for only 2,500 shillings. Take home over 200 high-quality TV and radio entertainment channels at a price you and your family will love. Where am I? Sports. Oh, wonderful from Yamal. Movies, drama, documentaries, kids, I'm ready to explore. Local and international news, music, we have it all. Call us today on 0709 844 000 or visit our Azam TV dealers countrywide. Azam TV, entertainment for everybody.
Kenya Methodist University kana kemu ni kubugwa togeni kirikigomano gie 11 kia Annual International Scientific Conference kiri kathithirwa kemu main campus kuma tariki 25 cha mweri jojo mwanka tariki 26 gwatanira na athomi atwiria na agwati mbarubari gweta kenda kwagirithia rujo gukurukira muoroto jo advancing sustainable development through innovation and inclusivity. Mugeni wa gitio ni Miss Esther Ngari uranwe managing director Kenya Bureau of Standards. Yotubante tonkuruki riongera mutandao jo www.kemu.ac.ke kana uringethimo kurukira 0724526162. The Kemu 11th Annual International Scientific Conference, Advancing Knowledge, Transforming Lives. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! Meru bui tayari kumatoka? The Meru University Mount Kenya Run ni chokerete na murumo jo munene na irina muoroto. Jo umatoke ni untubwa kithomo. Matoka tukiria utuiria bwa murimo jo nyimba. Matoka ni untubwa kumenyera riera ni untu oikinyerere ontho kujukia nilitethagiria gukiri oturo. Thura rwiro rwaku irethero kilomita 14 kilomita 8 kana kinya kilomita 3 na wathiria rwiro kagea mpwicha kwana Kurina mwago nkabo jobanganitwe ja park and chill Rimbo Bekurea Untwire na Jangi Nkuruki ni Jumamosi ya tariki 5 cha mwezi wa Septemba area Marimba campus kwa mbiri ya themo cha Rukiri kenda guchiandikithia ringa thimukiri 0740756903 kana uriongera mutandao wetu ni www.mus.ac.ke Nkuruki no scan QR code. The Meru University Mount Kenya Run for education, cancer research and conservation. Kwa hivyo sisi watu wa Meru tunamkaribisha Edwin Sifuna na timu ya Linda Wananchi. Mamioto Honorable Kawira Mwangaza urono mutongerio kiama kia UMP na kuburomba bwinthe bumira kwa wingi ntuku ya Jumapili yeje tariki 30 tugwate ugeni mugeni. Mugeni wetu wa gitio tonge ende ni Edwin Sifuna ureo kuromba gitikio rais ejete Meru amuna atongeria bangi baba ingi bango wataniro ya Linda Mwananchi. Mimi ndio Sifuna na nyinyi ni kina nani? Atongeria baba ni amona Babu Owino. Mimi nitawapatia maneno venye mnataka. James Orengo, George Natembea, Boni Khalwale, Pauline Joroge, Godfrey Osotsi, Anthony Kibagendi, Richard Onyonka na atongeria bangi baba ingi kumantere chonde cha Kenya. DJ Spider niwe urungamiri tarwembo na mwago. Musafara Jojo jukambira thithano cha muthenya na arantere cha Kirwa juje Kithongo jumire nkubutha mugwanja cha muthenya na mugutano tha kenda. Musafara Jojo junde juga kujira imoko omwe aja ko Weru TV rumuriro Ameru ugakurukirwa. Bono tubetana mbere kurumira nteto cia Weru. Akari barorera wondine yaruirorera ni bona netio bwana kimako kio kumania na thina ya wachiru ikuntuku bakiwa ni bethirite ko kaita nende bakitheta na ukikiriro kio ende utiwe ukubathikira nende ni bakuromba atongere bo kubathangikira na kubathirire thine kenda ukiria moturo yo Gakimutegi aina nteto nkuluki.
aikari barwarere bawetete thina ira bagukurukire awagi bwaroye gwa kagita karaya mona kwithirwo gutire murango wa atongoria bara bathurite na kura bataringaringa na araba kuga kithima kira benjiritwo nura wa RMCO guntu guku mutuma karembe gia kwamire na gutire mutongoria no mwarathikiria kiriro kiao inera turete twerwarera turete thinene sana nontu batu turi antu bakuru tukwona inyaruwe mbua tureta kwa mtorora gurarwe na mutongi akundia mwakuru na kaboyo ageta kuruga no chai yake utemanto yange ya kuria ko mparere ko nontu bakwaga roje ekoro kono kona tokari roje nyato tijewa na beto bachoka chukuru naye nontu temisi tora checha uchoka chukuru totena mbecha kugura roje kwa bato etene nembe goi toga ko totora roje twekuja kapipe kalambia korigara nontu rwekuchwa na meruke tokamberia kachuburiane ndibute ngabana atwerera nontu no mwaka nyumeme yake wa atwerera gitinga kiri gembe ate kejete anyume ntuko ithatu na narua nontu bura butumite akari baba bona bagakwiyura bambiria guchanga bobongwa kaingo bomba gutura kithima kingi kia ruyi ende atokuwa batu ende ontu itobatere bare akwejare na twabwethia batu gikundi tore atori ibe bato watio changa mbecha tenda tutura rwero ruma nontu iruremete ira twenderie ntobia tobionde biathira twendia kira twena kyo twathiria twatigaroteka twena kyo na igitarire kwena thina nyingi ampara tokiro twamberia tukwona tukwendia ngoko twete mweshimwa Karembe kinyathira Karembe thai ate nguge na itwamwatire kura twauga tumwetane kenda turikana no ntugwe kithima tuturite tania twanyoroje na kiathira akwana cukuru cia twana ibanire ya antu baba ntindiri akonto bakuru na twana tuchangite mbeca twombo tura mita 60 rwoje rwethira rutira umba kuma uraro kwendekana wau na aru atwejete aja tukiuraia mweshimiwa Karembe uratwa uri njana ndite kae mweshimiwa thirikari-ini twimuromba hatutethie gutucwira ageni beshima inde twere tumitora wa RMCO guntu guku mutuma Karembe ameneria nene atongoria barabara kuthaino nontu baguteaniria akari bachangite kwendia nkara ciao kwendia ngoko kwendia bia bionde bena byo nyomba mwanka bomba kwenja mita 60 kithima kenge gikieru rutero rwa kiu kiri au na bekinyera kwendia into biora ndagwata ibetete ofisini ya deputy governor are mwana wao umete arwarera kenda yokia league na yokia machini ya twatigire tugura na governor kiraito ciejo batura roja ariko aya obaire ura weri ni MCA wetu na kumenya thina eriko yeje au ni ndagwata keno toborio na borogere machini irio na kwanje MCA wetu uga utikithima kibatero changirwa ando kada batena roje bena machini na bena interview nde bekothia roje na iba tuoneria example na kithima gya farm baito tuko na muthenya na nyasate na Saturday kithima giki kirorera ando barare mana kyo matunguru marigo bagatethia na wo bakathoma twaba mweri romwe kuma gicigo mbunge kia Buri nkiripotera ndeto cia weru ni ukambitaga ki Mutegi ekro kuma muthunyi ntere cia thiri cia muthara ni bokitie matheta nontu bwa stima ntere uko kaita karaya ekro baba rigo turo bo ni bo mikinyankulu kinontu batura kuria mbesa cia sola ontuko ikeya nende buwete kinyako ditangui ira ciutumira stima ni ontu botumbeka kaita na ka bakuria tongere bo kumera na kubadiriria thine Brian Kemathi aina nteto tariria nie kuruba gikundi kia muthunyi support kuma ntere sethirisha muthara tigania East Back igweta thina yao inene mono ya kwaga stima atue itere ira ntandikirira kulukire lakini no katutwere kwa mutata inyi ya orire alafu tosola totu ongo twerera tukarira tukanua tuonga tukathukanga lakini tukiakona stima nyaba tutwetha tukiona nyengo cia kurita no twende twathinya tukibuthe kinya mbese cietu twingwa tukaithinya ciongore nau tukachanji steam thimo cietu lakini thai no thinene tureka ntura gake tukakariuka migingo muthemba thina tono ng'ambe ciongore iraiyoro irathira mwanga thai tuthonenya bigiana thukuru thina togure ibo ntu batu tuturite twina ororo na tore kundi kia muthoni sapoti na nande bakiuga bono tete mono kire biashara gukethera kwina stima ni tondu kinyana bao barabe na mathomo batikumba gwitonya kire biashara imwe mono iri kwenda mainya ja stima ate thina stima bambere twina na bathomi ko gwecha saloon lakini bationa na ndoto stima
koko tore twina manto ya kwenda nduka kwenda stima tobwethe kinya manto ya nini electricity lakini tutana stima ende mwanka leo tutoria withina tuichwaira kaso la kathiringithano kathiringi eko mianto muntu thakaire mwitonga ndeji ochuka na ije ngweji aka ciothe toke akwetha twina stima ko twetha toritonga nento pombere tuthomete ana bathomi ngocha saloon na batona ako saloon nento batena stima boya ele bange bathomi ngocha riveting na baba tena ako werondeng na batana ako ethere nento batena ambi batena stima ende mwankala ita na beto kabale kwenda kwa kinyamba bage bae amara mari nento wa atia mbecha na kire atongeria bao kwera mporo abori nonto ba stima re kanko mwera burure ware miari mintu kwa itali no mona tuko intale erware ko ke okinya mwari enana atatu egera stima 2027 no pe toke mwere gera renge to no to muringera kura ana ya katoringa kura nonto bombesa bato kumerware ko ito acha nokire itorere bandenge to kinyo karinga kura re okathire ruana re inakura wikia ke reporter Teto Sauro TV kumatikania mbeta Brian Kimathi. Abiashara bonda wondini ya municipality ndiba ukiti matheta ni wagagia bokaria ndiba uritie kinya kirithanura cikona gacia bonda tukuchithire kiolelo bakiwa kuri na kinya thina yo tongeria na ndine bakuromba mendikithio kwithira ya kithangikirwa nampoi. Gavana Mutuma atokwa Andres egitara kiraito batu ato babikibiki to ayo 17 million batu to kuona kwe budget yekuwekerete 190 million cha mandanchi anto babikibikire kabo bendagarira bukwenda bekira ki reflector gavana tukwete 7 days ogo twere mbyo kuduganira anto babikibiki na kwethera to tugaita musimamo ryo to anto babikibiki akuma narwa Nicholas na tutokera niko omo kwa no secretary na mbaraza tepata and pass babikibiki kuma narwa ye no tonga tere anto baba leadership yo tugaita no tobeta aja batoelese na bakitembeza sieko tebo bono power kwe atongeria bagocheta atongeria babikibiki aja meru bathioronkete bauthumire mtu abikibiki monka batigira bakumuthiria omwicho anto beto baraba thonko motuku barija be bare agengirijere na tutije no baete power eu na naru ibukuona anto babikibiki bare aja itokwaga no baete power ibukumenya no baete power naru tore aja tukiraga atongeria beto baraba ritene babu ibuko gwata anto banjara baga toineria babu ibuko gwata anto banjara bakaineria mtu abikibiki na naru atoga enough is enough nikinyo nturire abena bya kuria bene mweshimiwa betete chama ni babo ndio kuona ayo te mtonyo mo karinga thimo etwa kwena antu babetagwa rira kwena antu bakwina mero kana tauni na kuna mweshimiwa weje tatu genya kende kana jete becho waga antu bange bakekora reflector bakaba kibigiki batwere ina to tore juice balare alage kwa kadhuri ala Jackson twethera bikibiki chonde ipakia wondo kwa no tane na nya to koma mpumbeta kidoka ndenda kuga gento kemo akia boto kwa tena boto erewe utongeria ni bokuthira tutethithire to manto ja mega turi akari ba makutano no to tauni yetu etherwe 24 hour system tauni yetu tutebati kwethwa twina time limit ya gwita ngugi kwethwa imuthenya kana ni utuku na nde turi aja no ntobwa atongeria baria bagochieta ba usiku sako eje turiga batu turi chairman ba makutano tuteko amenya na tutije ibao baba abiashara bandithia ne ming'au thokone mwanya ndene ya Tharaka nibatariritie kwinyilika kwa kumania na mauri ya manini yara bakurio nayo ni auri bakiaranira mwandiki wetu Nteto abiashara babo wite kaitene kana bosoka skuru ne bakwendia intobio na mauri yanthi indi batena bakubwithia bonko bone pesa chochokia ana skuru makena babu aina ribotie kari baraba kweumeria kithoko mwanya kwendia mburi na nkinya baraba kwendia irio jiao tandengu kenda bona bisi ya gucokia na masukuru ni bagutariria buria bakugurirwa into ino na maguri mande ithatu ende niona ntikomenya na tatu kurutha ende mwanka gunonto ende kwa nana ngito gakara na bomoji ende irio na bitu ndoroko kinyichi agwetu endirie peti athire ndi mburi nio to kuchugia kwendia na chonire mire ndi mburi twigurirwa bwega tirio twigurirwa bwega gatutena nte bo tuthetera mbere na utio no ntu twanyamaririo ugu
Endi tucogetie tuoneka tukona ya kwirana cukuru bathira njara imberi batie gintu. Bariuga weregero wao kuona bisi urari kwendia mburi na ndengu. Mwankagia thaino batije bakera ati arimu. Akiuga mwana kwithirwa munini wa mutongori wa nthiguru aumite Tharaka. Bati kugwata maguri mega ma irio jiao. Atutaie karimo batwetegeria bathoma nwa tamu nwa mbiumia biere batatu ingateretie. Ende tio Tharaka thina twagwatia na tithenia mathe. Na twina vice president abu tukora ati tuthetagia no irio bigetia. Acha gucokia na cukuru ciumite ku. Weugua gwathi na mbori ero kuge kauma no 5,000 kereke mwarimu ri 3,000 ero kwerigagire kauma no 20,000 ri 8,900 ana titugakara na pamoja thirikari nio yamberio tugwate itukaruthata. Barioria Profesa Kithure Kindiki kubatetera bona maguri mega ma ndengu na ndoroko. Taburia antu baimera jingi kubatetera. Ni onto nejio irio iria bethagwa bakirima. Tuthete no tweteithirwe no irio eka twetithirwe no mbori taino na ng'ombe. Tuone no ya kuma na kyo tugekumia na tio. Tabara bangi bawekumia na mayani na kaoga. Inge nio kasi kirobu yetu ino. Na tutie na bonge bakurutha. Na inge kasi kirobu yetu ya ndengu na nyamwira na ndoroko. Tutigo etithirwe no aturirwo bwega. Endi bakwariria kaoga na eria. Ngauriete Tharaka yoe inagwe kaumira. Na tutakuruthirwo bwega kana twitaetange babange bagetia. Mwere kibagethiro kiuma chiringi 5 kilo. Kwa mwanga wa kinya chiringi 50 Ino utaumone mundu tuli na tukwira nyamonge economy ne mbego tiko mbega tabadali ba kuturuthira ntu economy kenda nyamonge uchimbo bwega ni bakoromba mbasari gutigira na ikurekerwa kenda basokia na masukuru na inyembe thaino turi oria thirikari tucubire mobisi manja mambasare marekerie mbeca no tuonekana na bagacoka cukuru atwekera ndengu atwekera beyembega atuchererie thoko na tuone mapuno mamega na aturenkere mbeu cha iyo mbega cha stipend taino bagunenkera andu bado baneguru. Nkiripotera Weru TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabu. Auno tukinya muthia hiwa nteto cia Weru ngucokere nkatho no tupugithwa watandite na batu endi kurikanie kaitene ka kameme ya Weru FM ni kwithira nende kibangania mitaratara yo imiero amwe na atangazaji bayo na kendo kenera mwago yu na bo no wethire we scan QR code Weru TV ne kuma kiri mutandao yu wa Weru Digital na wacokia biuri 10 wawa tabionthe no kuma akanyene ka draw ya Wichindra's shopping voucher shilingi 5,000 na kinyakanya kakulionga ndene ya studio tia Weru TV ira ni injaro draw kethire kibwithika ntuko ya Jumapili kana ntumiriye ireti ni kambuni ya kubwithiro bya ndethia ya Joymax Animal Feeds dene yakaita katiko ra tuketha tukwatana kiri mubango yaro siasa aranga karathina ini bako kenda kuthuya ndarano ya kirima ara kithia yomba kureta witi na mbere tukinya mwakene yo 2027 moneto mathithio au kari Purity Uricha.